কালত supply Vcdc চেয়াৰমেন আছিলে আৰু তেখেতৰ লগত দুগৰাকী সংগী আছিল তেওঁলোকে আজি আমাৰ UPPL দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে এইটো কাৰণে যোগদান কৰিছে যে অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু উন্নয়ন ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ UPPL দল আৰু বিটিআৰ প্ৰধান শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো কাম কাজ সেইটো সন্তুষ্ট পাইছে আৰু অঞ্চলখিনি তেওঁলোকে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে আমি যেনেকৈ ভাবিছোঁ সেই হিচাপে কথা মিলাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ দলত যোগদান কৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে মই তেখেতসকলক আদৰি লৈছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকল আৰু আমি একেলগে কথা পাতি অঞ্চলখিনিৰ যিখিনি সমস্যাবিলাক আছে এই সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰি যাব লাগিব नैरोजा 26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन